Pozdrav svima od dijelovi automobila.rs i našeg zvaničnog YouTube kanala Autooprema. U ovom videu pričamo o problemima mase automobila. Šta je to masa automobila, koje može probleme izazove nestabilna masa i kako se rešava problem. Pa ćemo odmah preći na jednu šemu, u stvari na pregled. Evo, ovo je Fiat Punto i imamo tačke mase na karoseriji ovog auta. Šta je u suštini masa? Masa je spoj kablova sa karoserijom automobila. Znači, to je onaj jedan povratni vod električnog kola spojen na karoseriju. Zbog čega se on spaja na karoseriju? Pa da bi imali cijelo električno kolo. Da bi moglo da funkcioniše električno kolo, mora da bude bez prekida. Znači, imamo jedan vod preko akumulatora na potrošače ili alternatora na potrošače, a drugi povratni vod ide preko karoserije vozila. I ako imamo nestabilan taj kontakt, može izazvati većih problema. Posebno je pitanje, evo vidimo ovdje na ovom autu je taj spoj gdje je baterija, negativan pol spojen sa karoserijom. Vidimo, imamo tu i motor i koja su sve kola preko ove mase spojena. Imamo tu na prelazu između motornog dela i kabine, imamo sa unutrašnje strane. Također imamo i na zadnjem dijelu auta. Pa ćemo preći na auto i sve to objasniti. Evo jedan primjer na ovom automobilu. Na svakom automobilu možemo naći više mjesta, da kažem čvorišta mase. Evo ovaj automobil, glavno čvorište je uvijek u motornom delu. I vidimo da su svi ovi kablovi karakteristični žuto-zeleni od mase povezani preko jednog šrafa za samu karoseriju. Šta se može desiti ako nemamo stabilnu masu? Naprimjer, jedan od čestih neispravnosti je da u toku vožnje počne da nam blinka, na primjer, instrument tabla ili da se pali lampica alternatora, da nemamo punjenje akumulatora. Šta se u suštini dešava kada nemamo stabilnu masu? Znači, nemamo uspostavljeno kolo. Alternator daje onih što treba 14, na primjer, volti, ali zbog slabe mase imamo veliki pad napona i jednostavno pada ispod one granice kad regulator napona, regler na alternatoru prekida to kolo i nemamo napajanje na akumulator. Pali se lampica. Ima jedan video o proveri akumulatora i alternatora, dosta je, vidim, praćen dosta pozitivnih komentara, pa možete pogledati i njega. Znači, upala nam se lampica, ali poslije nekog vremena izgasi se. Znači, dođe do, da kažem, negdje do neravnog terena, gdje dolazi do truckanja i ponovo se uspostavi ta masa, opet dobijemo onaj pravi napon, regler uspostavi ono svoje kolo i dobijemo napajanje na akumulator. Čime automatski i gasi se lampica na instrument table. Znači, to je jedan od uzroka nestabilne mase. Još koji može da bude uzrok, može da dođe da pojedini senzori prijavljuju grešku. Ako je masa gdje je kontrolna jedinica, računar, povezan sa masom automobila nestabilna, može davati pogrešne podatke prema senzorima
samim tim i povratak sa senzora na računar daje pogrešne podatke i on može upaliti neke opomene, kodove, greške, a u suštini da je samo greška u nestabilnoj masi. Kako da se to otkloni? Uvijek svaki će vam majstor prvo što kad dođete kod njega prekontrolisati masu, jer uzrokuje mnogo problema, a ako se traži od jednog do drugog dela, mnogo vremena oduzima. Znači prvo što treba uraditi je proveriti, znači ove kablove, odvijemo ovaj šraf koji drži povezanu masu. Ako je zarđalo mesto, treba ga dobro ošmirglati. Ja koristim i VD spray VD40. Preprska se, znači odvije se malo šraf, preprska se taj deo, stegne se dobro i proveri se funkcionalnost. Znači ovo je jedno čvorište i koje je najvažnije čvorište mase na automobilu. Imamo ga i u unutrašnjosti kabine, u pojedinim delovima karoserije. Na električnim šemama može često imamo zaseban dijagram čvorišta mase gdje tačno možemo vidjeti gdje se oni nalaze na karoseriji i s vremena na vreme ih očistiti. Dovoljno je na par godina, jednom u 2-3 godine sve to iskontrolisati, lepo očistiti, zategnuti i neće biti nikakvih problema. Znači, mala stvar, malo vremena oduzima, a može mnogo problema da napravi. Evo jedan kratak video o ovom delu. Družite se s nama, šerujte, delite ovaj video, komentari su uvijek dobrodošli. Bilo negativni, bilo pozitivni, dislike, like, kako vama odgovara. Pozdrav, vidimo se u sljedećem videu, a ispod ovog videa imate link ako su vam potrebni novi delovi. Po povoljnim cenama sa garancijom posjetite taj link. I naravno na kraju ne zaboravite jedan like ili subscribe. Podržite naš rad, mi ćemo vam se sigurno odužiti. Pozdrav od Delovi automobila.